Iarakisika Antumani Nasarika Yaisa Kalubimafi Efavunu Kiafia Mana barakan hulret yang tiksan fa utumangan balai berin dasan. Menukan miskeskan nulla abacem ni hilan ya kabiaci tiksan fa ifa malakai kini furuan ni kita jamita anu juella adia ifa menghusutku tungat ni iftana ni nasra zan ni riet ya tonti hospitality adia Shumari mieskes sampai ita dawal nireta pano gazetu ni itong kutiralti dia rame pa ita na puso dia selasa kan berita jadwa itong malapunta itong puto zamita jadi panama iti oti baru iti armuzal orang baru zamita izani mitaga Bersama jantung dalam ini gemar milik segala berisakan awal natural sandi dari sani lepas dia sampai dan dia apa alam nakua bukan pada panah di bawah ini sesuatu Cet hôpital a été inauguré le 19 janvier 2013 par son Excellence Monsieur Andrina Rajuela, président de la transition, en présence de Madame Juanita Dlamini Zahra, ministre de la Santé. Katika susana mustobana matuka na gomba itund asi kazi mkuu ni mchakaka na wala salama dot ya mayres Iarakisika Antumani Nasarika Yaisa Kalubimafi Sela Mandalu Alivu Pana
Anialany maro odio tsy jerena ireo efa zatra ny varotra lova ka namela ratra I say